Robofest 2019 eye dwumadi kese a ekoso ewo USA na enumu no amang ahoro asia ana efi wiase amang nyina behia besi saa akansie bi na dwumadi ni call na awiye no na omante aseman Ghana ana afi edi nkunim ewo saa dwumadi kakraka yi mu ne senti wobogwa data ewo akuapem Mamfe edi hia mofra wokodi nkunim a wofi Methodist Senior High a ewo Mamfe edi hia mofra ikwan na dwumadi ni mu no atwotwo wuro ene enintim bebre ena ebehia ya na okuapem anhema enso de na onyam ebetai dwumadi yachi na ewo dwumadi kesi yase no mofra wontim abobi wi a wokodi sa nkunimi mu baako ekasai ena ode ohaw ahorowa wo famu ewo adesua mu no etugwa esan de adesrede kese eto abanganim se omomodenga na onye won moyai yes rene say ye honum no ye hia laptops a ye de beye ye programming because eno na eboa ye ma robots ni dituma na afen so ye hia kits a ye in plastic parts a ye keka bom ye roboti na enu achi no headmistress a order suku ya no maame Sylvia Laaye enso kasai ena okire se ebeboya pa se wo be kire mmofra nsano nyuma ene ade enye odan muden kwa efise eno nso betimi aboya ema won daachi asipi yenye extracurricular activities say ye call class ni e chirade na ye theory nko a emoye ye theory ni wi a e say heads no yankasa ye bomodin na edabi outside the school ye de to na nkwada no ekoye practicals woni a wonsua no ebeboa ye ga ye fan tumi fan school curriculum because already no eno na ye ma it say we head a we manager kwem bia obefa so a wonso be peja wo school no e say wo fa so nana ansan sasereku a oye Mamfe hene na onu asan ye chidom hene edema okuapemang na editi ugwasi e wo se Ghana fo ehu ye hu se ye nipa soronko kora na biribiara ye de besi ye ngani so se ye beye no ye betimi aye edimu nkunim se Ghana ye nyina hu se ye nye nipa tetabi kwekekwa se samufra fi school wo Mamfe ha akuapem ha tumia kwa brochiri ni America for South Korea for South Africa for Japan for China for British for akudi insi wo enye adol na enye yinamum eye science robotic science na samo frankitin etumi edi wonyina so a eye ahwahwa de kese